rồi nó eng clear tu te in zawa in chi bai buk le chu thu zir bing kan ti pathian biak fak le choi moi then ni na tun huna hian kan zir le theido na tun huna hian in hlat hu eng ang takin nge poimo la hian fak le choi moi na kan ti chuan hla ani bera la hian a thluk nge poimo thu ngai tu wang tai la in nial na te po aum treu theyanga tin soidoni la le lam soi treu tur po omang amai ro chu ko ran huang chunga kan mana hian a thu hi apoi mo zo ke mo ti teril ro chon om fotrin chuti rual chon eng anga thu tha po ni se a thu ka moi lo miau chon arem na moi lo miau chon kan ngai thla tha pe chuang lo wani salovin chiar chok mai ro se tiang tur la te po hi om ve nok mai eng po ni selangin a travek chung kara chuan eng hlathluk po kan manganga eng ang instrument po kan manganga Christian na hian kan van nei na a kan mangzau thei em thendanga thuk zokin helai te chu kan la soyang chung kara chuan eng ang music po mangila Christian na Presbyterian ko hrantan chuan apoi mo chu kan Bible zirtina nena in milem chuta Presbyterian bik chon thurin kan la nei lea kan thurin puan chua dan nen a in milem ti lai te hi he kan zir chung hian kan ril ruwa lo da til tai langina thome Bible a hian mi bik pathian mi kan an ti te pathian na tho tarlan na la an phua enge mozat mu tu ro oma ei Mosia te Davida te Asafa te Korafa te ho te Isaiah te Solomon te tin Mari te Johanna te Paul te point an ziaka la hi heng la te hi pathian thil ti sang kan hriat ring theina tan le in hril na rem chang tak ania thil thleng tam tak kha hun rei tak chunga thil thleng kha hla mangin toy fel takin an lo siam chuaka chung chu hanin hril non le nan te po hian alo tangkai ema pathian in mi hring te chunga atan na tho rang zirtir min du te po in zirtir alo ol fotrin Bible la kan mu te hi athluk dik tak ki hre to lo maila ring tu masa te tan khana that ema wangin thluk dang mangin an siam ta zela Bible mi te po hi athluk masa kha hre to lo maila entinan min veng tu chural pani tia sama a ang hi athluk chu kan hre to mi lo ma se kan hla phua thiam ten athluk chi hrang te poran tia Christian la bo po thluk ni te po kan muta chu tiang zel chuan I thu hi ka ke tan te hian khon war ania ti te po athluk dik tak chu kan hre to lowang amai ro chu tu nuwa anol puina kan sak thei turin hlathluk dangin anon ti zela tun lai thlengin kan hla phua thiam ten Bible atanga la chuakin chung chu athluk kan siama voin thlengin kan la sata zela ko ran chom tu thadeu mai ani ko ran triak tir han tila ko ran poni maniang chu an pung khom ho ti te pon sei thin tempula te synagoga te biakina te ko ran chom nan khan pui thiam le mi bik ten hlan phua thina tiang chuan hunan mang thina ni hun masalama chuan Martin Luther te John Calvin te anon lan nuwa kemin anni khan azia rang anon ti danglam dewa minol puyan chok tho zuala John Wesley te non lan phei ka chon mi mal nun khor zong khan anon ti ta hemia Bible pum pui kan ti pathian thu pa ngai be chan ngot lovin mimal nun mimalina aton ang zong anan phua chuak chhota rimoi zirna hianin lom lian deuh deuhin an thena sangkhat zaruk borvela tanga hanti hi amu mal thei deuh leka ahma lampang chu om trewa amai ro chu khang kha chu lo da thata ila sangkhat zaruka tanga sangkhat zasari somli ti borvela hi baroque period antia lalte ti lom tumna ani deuh bera henga hian hlaphua tular kan hriat lar George Frederick Handel kan ti te po Handel Messiah hlapui hallelujah chorus beram no tal to ti te peichu kan hrelar emema hengan hlaphua te po hi ani che khang hun laya ron chuak khania khang hlapui zong te po kha le lam zonga ngai tu chuan a raw lo zongin an ti tiang an soitai la lalte ti lom nan ani Baroque period sangka zaruka tanga sangka zasari som nga ti borvel lai kha chuanin
lal te ka ko thona po ho tu beran nia an tun lai angin music kan play na remoi play na man ro electric ti lam pangi om lo shrim shrima violin te tuma tum chopanga ya piano la om lawa harpsichord an manga chutiang clavinova ten manga piano ang ve de thau siang ka khang mang khan an phu chopa engen eng lam ten lo du veya an pian cham ten lo loma an hun puini khwa lam ten duwa chunga chon phu chop zel lo nga ya khang music ziak thin ho khan rimoya tum tu ringot te an phu chuaka hun masalama mozart te beethoven kan ti te hlatam tak haydn te kan ti hlatam tak an zia chuana chan chu an rok chom na ni tela lalte ti lom na ni tel boka lalte kha biak in an in khom du dona hun puya christmas dona ti te pe chuan hun bi ka lo nia chunga saktur zai pol chon an phua lo nga ya chutiang nga phua chua chu ni pathian tharau tilim pol na ne nan phua a om rualin an hel noi te po tam tak om ve bok an chan chin chiarin chumi nuwa chon sangka zasari somnga atrangin sangka zariat bor chowa kan classical period an tilea chu classical period a chon mimal rin dan le ngai dan aron om chhotana hemi concert hall kan ti manchoya music anan chana anan zaya ka tiang chi te po kha mun then khata chuan anron ti tran veya a hun malama chuan an ti lo hrim hrima tlem te tak tak chawin an tia classical period a hian aron tam ta dewa lal mai ni to lovin mimal rin dan le ngai dan kha anon puang chuak chho hnem ta ni sangka zariat somthum aron ni chho pe chuan sangka zariat somthum atanga kum sangka zakwa hun chung ka romantic period tin an soi thina khanga phei ka chon hun a lo dang lam ta mimalin an testimony la in an phua chuak na sata ema in zirtirna po an mang na sa a bible be chan mai ni to lovin anuna thil thleng kha christian na po nia min la in a lo phua chuak ta chung hun la ya an hla phua chu poetry kan tiang deuh hian an ziak chuak thina chung an zia chu chu chanchin bua ten va chua khang hun la ya chanchin bua khan poetry corner a oma chunga chon an nin an lo chua khan aziak tu te point lo man ten dong ve thina ni chunga chon an han chua ti khana khopum puya min an lo ena an lo chiara atha em mi nun po choma chu khoran de ya mi ten tha ti ema wangin a hlathuk a lo siam ta a ti chon a hlathuk ming a pe ni a siam ti hrelo khan he ta khodanga mi te pon kha la ve kha a hlathuk an lo siam le a hlathuk ming sana pele ta chu tiang phok chon mun dang danga kha tiang kha hlathuk kha an lo siam thina ni chanchin bua khan a thu chau tarlan ani thin wangin khanga a phua tu a hlaziak chuak tu te kana thlu kan siam ngal ngot bik lawani chung chu atam em a bikin romantic period a hian christian la himstra kan ti christian la bua tu na kan da tam tak hi khang hun la ya piang chuak khani chung te wang chu nia lali suak mingi fakangu ti te po thluk thum anaya heng lo te po hi om amar chu thluk pathum kha da ania chu lo wa po chon kan christian la bua hian hla thluk pahni pathum nei a om nual na chan hi chung chu ni a thluk siam tu te ka mi sang de yan lo nia hun san de ya ania an ma ni ko thana le an ma ni om na zona chon saklar ve ve lo ni boxia chung te chu helaya ke ni a chon labu pakhata kan da luta ani sangkat zakwa nulama hian modern period tinia ko ran za omna le du dan za tak chunga hlaphua kha alani chhozel ti rualin du dan mihring mimal akha kanin da poimo sot ta em maya kumsang ni nulama phei hi chuan kumsang ka zakwa bora modern period ka chon ko ran khan la da thang reng chung chu hlaphua thuma sa kan ti khania a anlang ngai poimo viawa chu ti rual chon sang ni nulam postmodern an ti chon du lam hoi zong in kan phua ta kan loina ko ran thurin sula ni nge nilo ti po kan ngai to lo abikin thina le nakin nu tiang chi vanram ngai la kan an phua te phei chon ko ran rin dan hi pian tharna kan ti chungchanga te ba ka thi nu pia lampanga hian kan rin dan in anglo na samai heng te po hi kan du dan danin kan phua chuaka kan thurin nena in milem kan ngai tu alem lowa pathian ti te isua te telangota wang hian biakina sakte kan tum ngot fo mai elayang chi hi ngai tu ti thui riong maya tun truma hian pathian fakle choi moi then ni na hian
helam pang hi klemin kan lu chil deuh don ani music moina le phurna ina akhal kal hlaphua a om thei ani chunga chuan kan soinon le tiang music moina le phurna ina akhal kal hlaphua hi om thei khop mai music an tuya an tum thiam em boka ti chon hlathluk moi tur kha anan phua ta a beat ten han ti ta ti chon a music ni phung tur an ruam man to nuwa khan a thu an da ta a thu chu rem chang tur anga piang da lu ani ta ni chung chu hlaphua dana hla thadeu deu po chuak teu thei tho a phua tu zerin a thena chon hlathluk nal lu tu kan nei to si wangin ati kimnan ti emoni mai tur ni a thluk a thu hi duangin kan uluk tok talo thina Christian na pe chon inzirtir na doctrine lo oma thurina lo oma Bible be chana lo nga ya keiman ni ton hriat ringot pi alama Bible mi ne kan me bel theilo Christian hla ni si hi alo om thei don khop mai tin pathian le mimal in biak na in dor na in pol na kha atam tiel maya chumi ni chuan a then hi chu ma ni le pathian ta na siam alo ni ta midang te ta na sakrem velo te poi om thei thlat fian rela pathian kan pol na kan don zong hi mi pui hria ta soirem lo hi om ve fo ni mi pui ta na kan don soi chua tur om rual hian kan testimony te po hi mi pui ma phorvek rem lo hi om ve fo wania chung la ya te po chuan kan hlathu hi sak chua tur ani chuan tlema ngai tu adeu atul then thum na lama hemi mizoleng khom chung chang hi toite in kan las soi chun zomanga tununa hian kan soi du chu mizo Christian hlamma sa kha le linania Bible be chana phuania a then chu letlin chia lawin siam remani boka chu tiang chon hun rei fe kan kalani ti chon harna sangka chakwa som le pakwa lo thlenga ti chuan mizo ir om hlaron chuak ta chung chu kan limpui ema ti chuan kan ngai na boka amai ro chu a hlatam taka kha thi na le nakin nu kan ti vanram ngai na lampang atam ani chu Christian labu kha khati hun lai khan kan missionary te ompui na hnuaya khan kan siam tharnon on ani amai ro chu mizo ir om hi an seng lut ngot lovani pon lama chon an hmang na sa ma se biak in chunga sakatan an seng lut ngot lo eng wange ni ngotin mi masa te kan an kom ve theyang chi te chu ka zot thina kan pastor masa te na a thenina min phil fi ana hi ka pom zong takani hymns kanti Christian hla biak ina mantur church music tia kan soide ubi ka hi chuan doctrine apoimo pathian le khabu be chanani atul mimalina ton hriat duang ina phuangot theiro a phuangot thiang boklo tin zom tur mu malatam ma atlar thuwa te chutiang chona phua dan tur te hi om ve de uvekani khang kham mizo Christian masa te khan anan phua chuaka Christian an ni na pola rei lutuk lo mai thei a then chu ma se hlat thatak tak kha anon phua chuak siani khati hun lai kan missionary te kha an fim khur le ani karing an mizo trong thiamin adai chia lo te po aniang an hla le lin tangin a hriat theya khang hla thu thatak taka khan enge mizo poina hlat hu kan ti hi an mang hnem mani trong tluang pa ngai ni lo hi amro chu khang zong kha an hriat thiam vek box si lo wang khan Christian la bu chunga han seng lu kha an tim deu ani melane chu wang chuan an tingot lo hun rei fe nuwa Christian la thar bu kha a hran paina kala Christian la bu kal boka a nuwa seng lu ni ta chawani chu tiang khop chuan kan hruai tu masa te ko hran din tira kan missionary te le kan pastor masa te kan upa te local masa to ho kha an fim khur ani chu an fim khur na ra chu voinia ko hran te hian kan telani heti khopa kan nge theina chan hi ani ti hi se tharno nangu abikin Christian laimu kan ti hemi pian tharna chungchanga te iso Krista kan rin dan tura te tin thi nuwa kan om dan tura te po hian kan zirtir na Presbyterian chon zirtir dan bik kan neya ko hran point in zirtir dan an neya kan Bible in soidan chinani hei hi pom mai turani
abak tu te le khabuze mo zel din thu bol le chui zaw lu tuk manga chumi manga kan hriat na manga hla kan phuah chuan fu tok lo le him tok lo om thei khop mai chu wang chuan zai manga rong bol tu te reng reng hian a musical genre kan ti te tiang hi chu nakina thenlina he kan thu zir bing thenlina hian kan la soyanga in instrument po mangangu a travek keyboard te kan manganga violin te kan manganga brass to torot lampang te mangila at a sound system mixer ti te a man ruwa chu a tha thayang ber mangang thiam takin kan tumbokang kan zai bokang amaro chu chung zong zong phena chuan ko thana kan in zirtir na chuan a thu a poimo tlatani kan zia chua hian a thu hi enge zai pol tam then khatina an sak tuna chon TV lama te kan pe in khom puile thil dang zong zong a hian kan anon sa chuak vek talem lowa YouTube lama te po kan mu theya la thu then khathi chu keipo keima hriat ve phak to ka ip deuh ka nei pathian hla chu ni tak meu mai adik chia an ma ro chu pathian fakle choi moi nan te pathian biak na ta na man chi Christian hla ni lem lo hi a ve tlat kan tha thiam mo pathian biak le fakle choi moi na atana man tura chuan pathian sentara omangai pathian alaya a omangai Christian le Christian kal khom ho kan inti phurnan te kan inti chakton nan te kan inzirtir ton na atan te ro chuan athu ba ka khan a rimoi mang te a music genre kan ti te a scale te le a techniques te poimo tel ve to mi hring in ti phurnan le in zirtir nan le in cho ton na in cho phur ton nan chunga chuan mi hring kha alaya ve to thumani chuwang chuan church music kan ti biak in a rimoi kan man le fellowship kan ti Christian le Christian in ti so ton na ta na kan man hi ngai pol lo turani chumi chu kan cho pol deuh thina vayangin pon lampanga khat yanga in cho phurna ta na kan man thina hi biak in chunga senglu kan tum hian a buai thrin ani hlathupa ngai a thlen thei to lo rimoi mangin thu soi pa ngai na a thlen thei to lo rimoi mangin kan va thleng theya kan missionary te po an mang tangkai ma nge ni crusade kan ti tele pon lama page Mizoram pona te page chon mi ko khom nan tan te tangkai ema chunga chon eng hla po sa ila Christian hla pa ngai ni chon a thiang vekalo ko khom nan thrim ani kan man ni amaro chu pathian biak na tur ro kha chu adang deuh tlat ani kan pastor te kan upa te non dinga in khom chan tira call to worship pathian chi bai book na hanti lai taka la than tur te po hi film khur ve ngai chuba ka chon zai Paul bi ki han soilok tai la zai Paul bi po hian kan hla thu hi kan film khurangai em maya sang ni le pariat khan ko khanu patan min ordain via aizol chim presbyterian chumi tuma chuan kan thian te thau an ni boka a conductor te zai Paul pakhatan non zai ani a hu phur om kan tia kan thian te ho nen midang ho nen khan kan soi khom ve a hu phur om thin mange kan tia chuta a pui thu lai zong an ti zowa sumi zai Paul zo zai turin lo so mangu an ten on dinga soundtrack an rithak kaza lenta ti kan on satani chu upanem nge in khomane kan thian te thawan ni awangin nuwa conductor bula ka soya amara chu engamo har satna lo nei wangin khami truma khan hladangan lo en man lo nia apoi kati pui khop maya amaro chu apoi kati zok chu ko ran hun puya po presbyterian khom puya po sirle sanga po kan ngai poimo hun lai chu nem ngein khomani kha huna an hlaron sak chua kha zai Paul tenanon sak chua kha an thiam lo ani lo an hlathan kha ka ui ani lo zong in ka hriat reng pha engin khom nge ko ran zai Paul min som thina bial zai Paul po min soma sinot zai Paul ani mo zai Paul thanbi kani mo group ani mo solo angpon ni ro se i hla hit ngot kha biak ina pathian biak in khom na sakatan afu ber lo fo thu pui nei ani chuan
eng thu pui nge kan zir ho tur tharau lampang thu pui hi in rini zana te kan soitlang puya pathian ni choma in khoma te in khom puya chon nem nge in khom te lo nia zana chuan chairman kal chok moderator kal chok ten thu chan lo soidon boka thu cha soitu tur te nen te hian in biak dan te omem englam hoi nge thu cha nen hian zai pol te kal dun theisel awan thaem chu tiang che chuan khuang pu te po hian heng hun bi ka chon kan hla than te po hi kan tui pui le kan phur pui lam ai hian a hun bik mil te hi thlang thiam ta ila ko than pung khom ho hian kan sot pui zo kangem ti te po he thu kan zirbin chung hian lo ngai tua non le tiang man ro chuak tharapiang manatha ti hi kan soi fo to kan soi zelang Christian ho kan van nei na ni eng man ruwa po hi ron chuak thar sela pathian biak na hian kan mang chat mai ni in khom pui don na pejan in khom pui thleng tu te pejan te ro kan in cheina zong nen design thar ber kan engen yang kan designer te ho ina an tiang zong hi kan mang thei de ovek ani kan zalen nei kan mang sual palang ti hi a hlom thin ngot mai heng ang sang hian pathian biak na thin lung min siamem worship kan ti le entertainment ti te hi clear ran thiam turani solo azai thin po in om karinga solo azai thin te tan po hian concert na zai tura min som hi chuan entertainer mi pui chok hlim tur kan ni ve tlatani chunga varau tum lutuk te mo mi vasil tum lutuk te hi thamia lawania mi chok phur zongin kan che dan te hey mai nui deuh sangin kan mai man dan te zei ve deuh tur hei hetian soi deuh te poi ti ve tur a thalutuk zai thiam tan mi pui kan chok phur ani concert na milim zai theian soyang mai tru te om run mai zai von mai a thalutuk ma se concert na chonin me lawani K3Pin fellowship kan neya chunga chon mishing in chok phur tur kan ni a phur thei zong in a thalom an le tiru kan instrument te po a in short zong in lead guitar te po distortion nen zut chawila scale sang tumang u techniques sang tiang u mode sang play ila instrumental solo te po beyang u a thalutuk chung chu kan in cho phur ton na tan le talent hai chua nan tan te hian tangkai lutuk amai ro chu biak in chunga live music kan play ta instrument chikimin solo te zai pol te group zai te kan rema heta hi chuan engwangin nge biak in chunga kan in khom pathian betur le pathian fakle choi moi turani si chuan pathian alaya omdon si chuan mimal lan sarna anga hi arem changlo chuwang chona lom pathian biak in khom pa nga ya hi chuan malzai kan ti ngai lo thin tun hnuai ro chon kan ching ta viau zoka crusade le campaign ate chon kan ching ta deu zoka ko hranin khoma tak hi chuan kan senior tam tak hi chu malzai in ruat hi chu an la tim deu mimal tarlan sat ta an tar lang lu tu ke ti te panan la soi thin ani chuwan chon zai pol nge ti hi ngai dana la om reng an dem om vak lo tin biak in chunga te po mimal choi moi na atan emo pol ho khalaya ronding ho choi moi na atan kut kan ben ngai lo wangin zai zo po kan beng lem lo ani pathian fakle choi moi nan chuan kan beng achan kan hriat angai chumi ni lawa tu te moron zai zo che ro puil tu ka kut ben lo mai te kan cha ka adik che hol te kan nei thatok lo wangin a chang chon biakina te zai polin ti siak te po kan ne trula result puan te po lo oma K3P group in ti siak te po biakina kan in khom lo thei lowa ti chuan result puan te po chang chon kan ti tumong oba film khurve de chongai kan chi chom lu tu kang ti te po hi ke mani zoken kan pathian biak dan phung te hi kan hriat ve a trulani chung zong chu clear ta ila engtin nge tuna po Christmas kan hnai le don to kan hun man atang hi chuan Christmas la hian eng chin hinge kan Bible zirtir nei na soi khochak mi fing chung changa te beram pu chung changa te Isua Krista lo pian dan thon thu hi Bible be chan chin omani chumi ni lo chu ngai dan zel dina thon thu kal tam taka om chung ang be chana Christmas tha phu po hi atamania
Christmas la kan sakdon hian film khurtel ve atulani chandam na chungchanga te po ti taila ring tu nu na po ti taila ring tu nun in so nge na turi chu iso Christa pon min hril theu polo te pon an ziak theu kan in zirtir na po hi atluang thrui pa ngai Sunday school ate ni lai zan le beirol thu pui bu ate po kan zir thin hetianga hian puitling pa ngai chon kan ria summi ni lo asir de hi aum ve fo wani kan hlathu hi chiar ngunangu kan tui pui ma in chiar ngun thinangu conference ate po bial ang te po anianga arampum huat petonan ni thina conference labu te po thalai lam chuan kan siam thin chunga kanan sakpui to laklo kan phur pui to laklo hi aom veya amaro chungai tuana ati thui fo thin henga hian a thu hi kan thurin le kan bible zirtin nen a in milem ti hi a thuk moina kan zon rualin ngai tu tel veango la thu mangin pathian pol na hun kan mang thinem zai pol ke po ka kai hroi ve zo zo kan hroi tu ten zai pol kai hroi tu te hian a chang chon min ruat ve thina chunga chuan ka ti ve thin pakhat le zai pol ho po ti ve tu ra ka hril thin pakhat chu fian riala bible ka chiara mimalin fian riala pathian kan pol kan tiang hian kan hlasak tur hi pathian pol nan mang thinangu khata khan enge in phum ruam bible te nen kan rin da nen khan hanzir ta ila tiang chuan athu cha lai mu hi kan hriat to chuan sak tu ya olbik a conductor kan iwain hlathu hriat ta hi chuan kan zai pol ruai to thin te chuan hlathu ka hriat thei lo sia chu ka sa sual fo maya amero chu a hla ina atumero kha chu ka chiang thin chulai te chu poimo em a hlatum hlapum pui khan enge atum chumia kan tui to chuan a thuk moina te a rem na te a instrument khana ron bel cha box si chuan om zia nei thei ni tiang zong hian soilok tiang pangpar hi moi em maya ros pangpar te hi ti chuan khuai te pheng phelep te pon a par moina awangin an va bom ta a then chu a sen te a eng te a rong kha ros in tha chonan khan a poimo berlo amaro chu ran nung hip tu ni an hipa an fuwa alaya azuthumna an zukdota chulai kara chon an keya te khalai pangpar chi kha alokaya ti chon pangpar danga anwa fuk le chia khan chu chi chu a in kheng tona ti chon pangpar dang moi tak chi aron in siama tiang chon aron in tha pung zelani apar moina hi poimo lutuk apar sente arongte apar dan design te apoimo lutuk mi hip tu atan in tha chon na atan amaro cho in tha chon na la ya poimo ber chu alaya achi khani Christian na hian fakle choi moina hian tiang zong hian kan soilut lok tiang kan music te kan rimoya hian arem na te kan guitar shape te kan guitar Fender nge Ibanez nge Hertz nge a travek mai engpo mangang miang atra keyboard ani se nge Yamaha nge Korg nge Casio nge Roland nge a travek workstation ani nge ni MIDI po ni ro se he tilampanga kan siamna FL nge kan man Cubase apoimo berlo moi phot mai ro se chuta zai pol form tro mi pa in suit have kang me chen kor angong vi dan mathe moi ngotang angong puk ban vi moi do na sin no apui mo lutuk mi hip nan te min lo ngai thatu te le min lo thlir tu te ta na mu nuam hi pui mo velom chuwa cholom voina chon ki po ei kan nei that ber ka ron hak chu ave ni in ta na mu nuam mo ka ron thlan ve tho amaro chu helaya pon lam lan dan hi chu mi hip nan ani chung kan real music moina te kan distortion ri te kan scale le modes kan man te techniques man zong a la thuk moina zong khan min ngai thatu te a hip ta a hip zo chia chuan thinlung khoi tu chu enge a guitar pool khan mi hne lutuka a tenor do sangin mi hne lutuka kan tilo a la thu khani chang thum na hian mi hne lutuka ka tuiral kan tia chang ni na khan ni lom ni kan mi tui tlak poithin chulai chu ni poimo ni a poimo masatu lai te hi ngai poimo in zirbingila adang kha poimo lo ti na ani lo a poimo tur masa hi a chang hi chuan
kan da poi mo masalo tri ni na langa fakle choi moi na konga rimoi manga rong kan bol na te rimoi manga pathian chi bai ka buk kan tina po hian a thu takla hi kan kheng lo deuh thin he chang chuan alanga ni kan zai khom te poi thavek camping crusade campaign kan neya kan hlim kan lam adik che khuang pui kan tia khuang chom kan ti te hi a eng ber khange kan chom kan du danin khuang pui pu kana vuak lo wang main khuang chom ngai te kan lo ni palange chumi ni lowa tharau hria tir na tak tak ani chona tha e kan lam dana po ni che kan tuilu tu ka kan suwak waka a thalu tu amara jo kan su ka kan lam phe ke po tu chong ka lam ve phau thin pathian fakin kan phar mai a tul phot chon amma ero chu soi ka du fo chu kan lamanga kan lom lutu ka nga kan fak chan ber pathian kan thei ngil palang ti te lo om khop mai kan fak na la thu te hi ke ma ni min ei ral lo wanga a bit le ringota ridup dup lai te hian kan tlak ral zo wang ti te lo om khop mai conference a te ke trp yang te point soi te yang kan tui a thalutuk kan lam zelang tui lo lutuk te kan hlau palang e kan la than khoma te hian khatiang ang lam pui thei tu hla chau kha hla ruai tu te hian vor chu lutuk kan lo tum palang e hla thu thadang khatiang a lam pui rem si lo pathian pol na rem lutuk hla te hi kan lo mang hil pal ange pathian biak fakle choi moina konga hian alai mu chu athu hi anisia athuina soitum te hi rechiang angu Martin Luther a phei ka chuan engting e soi kha pathian thu ti lawa chuan music hi mun sangber ka lu atirani tina soi thina adik khop mai Christian la chuan Bible be chana hla hi phuani de uzel wangani chulai ta ka chu pathian biak le choi moina atana kan hla thlan hi kan film khurve nga yani sam a chuan engting e soi kha china khan kan lam chuak to a sam za som pakwa khan I thu hi ka ke tan te hian khon war ani ya ka konga tan engani atia ka konga tan engani pathian thu hi khon war ani hemi be chana mina la an phua hi kan tan kong ti eng tu ani chu chu kan in zir na tur poni Johanna bungkhat Johanna le khathon chanchin ra Johanna jiak bungkhat hianin changli hian chang khata tang kan chiarange atirin thua thu chu pathian hne na thu chu pathian ani chu mi chu atirin pathian hne na engkima zaina ma siam ani thil siam zong zong hi ama siam lo engma lo ama chuan nun na chu mi nun na chu mi hringte en ani atirin thua chu thu chu pathian hne na thu chu pathian ani chu ta thu kan ti chu alom pathian mi te kha hne na pathian in chu thu chu aron pe a thenin an ziak chuaka Bible lo changta a thenin thuin an ziak chuaka a thu kan siama hla alo ni ta ni chu thu chu ani mi hringte nunna ati chani chumi nunna ni theinan chuan pathian biak le fak le choi moya kan hlaman hi ngai tu non leila he thu kan zirbing na kan soiber hla thu hi ngai poimo non le turin he thu zirbing na lo thlir tu zong zong te kan hanin nge non le ani e